Shukor nakaslem jong unongsan Hima. UMDC Kamawati constituency ba Charles Marngar. Henne kasngi ka arpheng rew tarik uyayong arajar arpawar. Habakren shakilat pathai khubor. Ulapan pau halor ki scheme penroy ki bawan shaka district council lengba ka Ministry of Finance jong ka Sorkar India. Ulapan pau bakidan shibon ki scheme ki bawan na ka 15 Finance Commission hakabe dai bat ki kam penroy baper. Ulaban rapru da ka baong baya kane kamat layatai hapok ki yung dorbar jong ka council. Bat na kalyang jong ka executive committee kila shimkia Henry ka Sorkar jela kam shimla pelat ya kani ka scheme Shaki district council. Ka Sorkar Pdeng kala Mang sanpeu khandai Klur tingka na ka banta usnem arhajar arphawai arhajar arphawar na ka banta ki Jaka ai Jingsumar. Ula ongru bana kalyang ka jongki kin sapha da ka jingtho sha umentri rangba. Balada ka Sorkar kamle AA kila ru ban ujor Shaka ying bishar. To kandian ang ni ngakwa ban kran kandian ka bede bat kini ki development scheme ki ba wan Shaka council ka jongi lengba ka Ministry of Finance jong ka Government of India ka jongi ka ba wan Shaka district council ka jongi I kidan sibum ki scheme ki ba wan ka 15 Finance Commission laga day haki developmental works laga long haga bede bat ki mo kani water and sanitation tindai haga ni kesin ke pementa to jingsha na kaleng jongi la so komen ba bangi I bat tip ba kedan ke scheme ke bawan na central na ke Ministry of Finance Department of Finance ke ba yadai bat kini ki health sector I kedan kini ki scheme ko amni thu ipi hang ni baka total ke jong ki scheme kadai kumba hadu 59 crores nakabanda jong usnam upway apa nakwa ban percaya pi yang ni kumni bagidon gini scheme kabadai ka support of diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities shiki sub centers kata kadai 6.05 kababut nang ta kadai skawai pan kadai ka support of for diagnostic infrastructure to primary health care facilities kabamot yaki PHCs kata kadai 6.04 but skawai pat there katkum ka annexure 4 kani kadai ka financial requirement for establishing block level public health units kani ka kadon kumba 9.25 nang tade kadon saka annexure 5 kini kira grants for building less sub-centers, PHCs, but ki CHCs. Kini kira 3.25 or 21. Nang tapat dia kadang saka financial requirement for conversion of rural PHCs and sub-centers into health and wellness center. Kini kira hamigalia kajungi kira 9.29. But ka annexure 7. Kadai support for diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities UPHCS. Kani kadai hamegalia kadai 1.51. Nang tade kadang skoi pade kabadai grant for urban health and wellness centers UHWC hamegalia kadai 23.30. Deka total baro ngalakhan yang ni kadai 59 crores. Nakamanda usnem arpuai arpua. Dikai ke bang arpua abang orang ni, kawasosi kalong ba, nakaliang jong state government ke jongi, kimot benam ai kini ke scheme seka council ke jongi. Kata kalong ke kawasosi, ban ngiyok ke jeng tip bang atrai don na pereng jong pi kan mau ngala kerana ke session tu, ban kelis bang kini ke scheme. Kabadi banwan seka council ke jongi. Namar ba ladang ipek, ladang ban release ya kan adu. Kalai pun terik jong benai bekat way jong kesnem arpu arpulai. Mentah keladai kesnem keladai arpu arpulai. Keladai penuan sekeskim arpu arpulai. Nomor kini ke skim ke belapan mang. Na ke Ministry of Finance. Kila penmang arpu way arpu hadu arpusan arpu dew. Tekan dajin dalam long sisa ke jengkerku. Tentu ikut mengiyak jeng tip mentah hadu mentah 4 pelaj na ke state government. Buatlah nak kalian jong kam Ministry of Finance, Department of Expenditure, Finance Commission Division. Kila pelaj ya ka kila dia ban release hang DPI nadu kalai pau terik benai bakat way jong kesnem arpau arpway but hang ni ngi balap hak ko piru to the Secretary Finance
Ngadi Department of ADCs, Health Department, concern state governments. Mula ada banpa saka state government ke jongi. Indai hadu mentahi ngimpat UAA saka council ke jongi. Yakan mau mensyua gadon ke wiru ke skim ha ke baide ba kini ke water and sanitation. Nakalian jongka state government ke jongi ki persyang ban daibat nak syuai ke skim ke jongi. Tikadi ke juru kani ke hok ke jongka council ke jongi ke bangide banyo kini ke state government I kumba kadon dagway ke jingtumun sangda. Tena kalian ke jongi ki liang yete I persak juri ke jingle jongka state government na kapor sa kapor ni UI ki development scheme ki bare banwan ki bawan direct na finance commission ki bahang ni la mention clearly skap batai fi clear la mention clearly hang ni la ong tum ni ka ong hang ni ba the state finance department shall transfer grant in aid as per state-wise detail given in Annexure 1, page 3, directly to the Panchayati Raj Department, Nodal Department for Autonomous District Council. As the case may be, under this component, within 10 working days of receipt from the Union Government without any deduction. Any delay beyond 10 working days will require the state government to release the same with interest as per the effective rate of interest on market. Kani gede ke ba la mention clear ni. Lada hapo si pos ngi kimpa sakit district council kabang buat ba kihapan pa sangi bat ke interest. Kalau syai ba tinrai kumba oi pinado ke live ho trek jom nai kat we arpo haduk mentah kimpan pa. Te ngakwa banong kene ke por banda kalian ke jongi imat kalian yete. Ihapan thok so chief minister ni. Como sekretari jongka nika pipi ke jongi kabangidon haka liang ite asngau ba kadai ka Bynta jongi kadai ka hok ka jongi bang ya banthok so chief minister in ai ko pi so CM but show minister jongka district council affairs DCA kata kadai ka bang kwa pau ko ni ko por bang ni persa ye ke jingle jongko Sorkar pi ke ni Sorkar ke jongi man barabor ka penbor ba yengi bang hapan le ka anji pi kapan bor ba yengi ipaya giwe ki bentaro meneng dengan keren ni ka kam ma boundary dispute pan bor yengi ban le support but what ye ka kam pisah tengkaru ka beri ka hok jong ka council ka jongi iman kani ka state government ka jongi ka kwa ban le support kwa ban le ka an bat ngas thu sai ba kumala oi phi mene kani ka de ka bentaro ba ka jongi kamla dalile ka state government kamla ban kam try ye kani ka penang ye ki autonomous council ki bari apa megalaya ka jongi ka pamot utang ye ka hasil autonomous district council ye ka janchel autonomous district council ye ka garo health autonomous district council ban ye ka hasil autonomous district council ita ide ki nyat iba kwa an pensai lor kani nagalaya ka jongi ni hapan konkret ye ka jing thok so chasta kini barkhai gide ki jingle don bo jonga state government inom blim show ye ka state committee na ma bagi state committee habangi keren kelai ka assurance bat kila pasang tigani gide ki jingle jonga state government ni ma ni hab hiban peni nang syakmat ni haban syam kena steps tidak kerja juga isi kalau ada bantus ada bang kau ada yang suka kalau ni pan kila depan ai ka assurance empat yo kopi helor kata ka try ke diska executive committee kala le ko non kam habri begini nomor ba borbor ki jubut den ga pos por ni den ga liang ga jongi kaliang ite rung iskopa ide gid khat jum ne ge udon burom ga bangi don ban hok men yo hok ye kani skim tingi sote hiba la umnor ka hok ga jongi hapan yo tingi hapan ni rablam ban kalian jongi ge ite ngirai gupta Sorkar kan respon ni kata siti wa ping pa mo pi ping le sha sakut na ko man ngi mat sengi hapan le markata he ge jingle jong ga Sorkar hi ka penbor ngi bangi haple ngi hapan le markati ga hok jongi ka state government kam don hok ban bat ding skim la mention clearly mentioned ba within 10 working days ki hapan pa ye kan skim chakat se konse balada ki pa ki hapan siwi